Halo teman-teman hobi dolanan. Wow, ada kalajengking teman-teman, warna-warni. Wow, kita tangkap yuk. Pelan-pelan, takut kabur teman-teman. Wih, kabur ya. Wah, ada kardus. Nabrak kardus besar sekali teman-teman. Kita buka yuk. Isinya apa ini? Yuhu, mantul. Wow, ada ondel-ondel polisi teman-teman. Ada mainan Vespa manual. Ada gajah joget. Wow, kita ambil satu persatu yuk. Kalajengkingnya kita masukkan kardus. Wih, ada gajah joget teman-teman. Wih, mantul. Wih, bisa joget gajahnya. Kita matikan dulu. Wow, ini ada ondel-ondel polisi teman-teman. Lobor keselamatan berlalu lintas. Tetenet tenet, mantul mantul mantul. Wih, ada telur warna kuning. Isinya apa teman-teman? Kita pecahkan yuk. Yuhu, mantul mantul mantul. Wih, ada ondel-ondel kembar warna hitam teman-teman. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus. Wah, ada mainan Vespa manual teman-teman. Press go. Ada bebek, ada panda, ada macan. Kita mainkan yuk. Kita bariskan. Lalu kita tekan kepalanya. Kita lepaskan. Kita tekan lagi. Kita lepaskan. Kita tekan lagi. Kita lepaskan. Wah, nabrak apa ini? Wow, banyak sekali ondel-ondel. Ada kue ulang tahun. Ada ondel-ondel jatuh juga teman-teman. Wah, kita ambil satu persatu yuk. Kita kumpulkan Vespa manualnya. Kita masukkan kardus. Wih, ada ondel-ondel naik bemo teman-teman. Wah, kita nyalakan. Wih, keren. Wah, jatuh teman-teman. Wow, ada mainan kendaraan bemo teman-teman. Mantul. Ini ada kue ulang tahun. Wih, keren. Warna-warni. Ada kelincinya di atas. Mantul mantul mantul. Kita matikan dulu. Kita masukkan kardus teman-teman. Wah, ada banyak sekali ondel-ondel. Ada ondel-ondel sarjana. Wow, ini ada Abang Noni Jakarta teman-teman. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Ini ada ondel-ondel solawatan. Mantul. Wah, ada bebek joget teman-teman. Dak dak dak. Wih, bisa joget. Keren. Wow, bebek astronot teman-teman. Wih, kita matikan dulu. Kita masukkan kardus. Ada telur bebek warna hijau. Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Yuhu. Wow, ada ondel-ondel di dalam botol teman-teman. Ondel-ondel mini, kecil sekali. Kita masukkan kardus. Wah, ada ondel-ondel kepalanya dimakan tiger teman-teman. Kita ambil, kita selamatkan. Wah, ini ada mainan capi tiger teman-teman. Kita coba mainkan yuk. Kita pilih giginya. Kalau salah digigit. Waduh. Wow, mainan capi tiger teman-teman. Ini kita rakit ondel-ondel kita yuk. Warna abu-abu. Kepalanya warna merah. Kita masukkan. Mantul mantul mantul. Masukkan kardus. Ini ada Vespa manual Mickey Mouse teman-teman. Ada dua. Kita mainkan yuk. Caranya kita tekan kepalanya. Kita lepaskan. Wah, nabrak apa ini? Wow, banyak sekali ondel-ondel sama boboiboy teman-teman. Wih, ada bango tong-tong. Wow, ada ondel-ondel solawatan juga. Mantul. Kita ambil Vespa manual kita teman-teman. Kita masukkan kardus. Ada kue ulang tahun lagi teman-teman. Mantul mantul mantul. Wow, keren. Kita matikan dulu. Kita masukkan kardus.
Wah, ada ondel-ondel jatuh. Warna kuning. Ini warna merah, teman-teman. Yuk, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus. Ada sepasang ondel-ondel solawatan. Keren. Ini ada 3 boboiboy, teman-teman. Warna merah, warna kuning. Ada boboiboy naik skateboard. Wow, keren. Banyak sekali. Kita masukkan kardus semua, teman-teman. Wait, ada hewan bango. Wah, bango tong-tong. Wuh. Wih, mainan bango, teman-teman. Ini ada telurnya. Warna abu-abu. Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Wih, ada ondel-ondel kembar. Warna pink, teman-teman. Mantul. Kita masukkan kardus. Wow, ada mainan Vespa manual Baby Shark, teman-teman. Kita mainkan yuk. Caranya, kita tekan kepalanya. Kita lepaskan. Wih, nabrak apa ini? Wow, ada topeng ondel-ondel. Ada ondel-ondel jatuh. Wah, ayo kita ambil dan kita rakit, teman-teman. Kita ambil dulu Vespa manual kita. Kita masukkan kardus. Wih, ada topeng ondel-ondel. Ini ada ondel-ondel jatuh. Kita pasangkan kepalanya, teman-teman. Kepala warna putih. Mantul. Kita masukkan kardus. Ada topeng ondel-ondel warna merah. Wih, apa ini? Yuhu, ada ondel-ondel warna-warni sepasang. Yuk, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus. Ini topeng ondel-ondelnya. Kita masukkan semua, teman-teman. Wow, banyak sekali mainin kita. 1 kardus penuh. Nanti kita seru-seruan lagi bareng Hobi Dolanan ya. Dadah, teman-teman.